ngasi nungdaram phong giba tongan tongan base phong singdigi marueba pausin khonggocharaga ma'am da share tawjige ahan mamaktada ngasi gi oiba covid-19 update ma'am da share tawjige Government of Manipur COVID-19 Command Control Room dagi thadorokpa press release number 289 ngasi gi pung mga fuki oiba update ma'am da share tawjige punna miyoi ngasi pung kun ngamari da miyoi nifu nipan COVID-19 na positive uhen kire Manipur da miyoi nifu nipan sigi manung da miyoi kun ngamari amadi nupani aduga miyoi kun ngamari amana nupini adu ngasi miyoi positive uhen graba miyoi singsi general population dagi miyoi ngaktani amasu makoi singsi Imphal West dagi kuntraga taruk Imphal East dagi mari Thaupal dagi mari Tamenglong dagi ani Tengnopal dagi ama amasum None dagi amani haidi makoi gi lokat pamthokpa section thorong sarkar gi makai digi loina mo lokat kre amasung ngasi pung kun ga mari da Manipur da miyoi amatta COVID-19 na sian kidre haidi adubu apunba Manipur da sian khiba miyoi masingsi sahumga humfuga mari ni suhairi amasung ngasi COVID-19 niki phaduna negative oiduna research to khiba miyoi masingna miyoi yangkhai gi nipani miyoi yangkhai gi nipan je home isolation dagi miyoi nifuni Jenims dagi mari Rims dagi ama LKK dagi ama Shri dagi tare DI Susampur dagi ama Jiribam dagi ama amasung Rasmet dagi ahum ni suhairi Akasa tharakpoina topa marueba paukhra na Manipur su COVID-19 gi vaccine kapa horagani masigidamok mafam saniga nifuga taruk khangdokle Health Department COVID-19 gi matam gi oiribe fibam gi matang da amari sarkar na pekhaliba thabak thoram sing miyamda khangananabagi pannamda sayol khuding gi pangthokpa paumi singa unabagi thoram ngasisu lamphel gi medical directorate pangthokre COVID vaccine haunaba program gi manungsa ngasi ani suba oina dry run tawri ahanba dry run thasigi sachat ani da Imphal West amadi Thawal da tawki ngasi na lemhauriba district taraga mari gi mapam kuntraga matoida pangthokhi dry run mapung phana implement tawre ahanba da vaccination gi beneficiary asi health worker da phangan ga dawri bani vaccine asi da side effect karimata laite tangka kya da test tawduna laklabani atopa lams USA na singbada di vaccine asigi kanaba kya fangi haiduna paktakna na kapa hokrabani miyam amadi health workers singna kiningai oide injection ama kapagi reaction khardi lebi yai haujuk pawbada Bharat Sarkar na vaccine makal ani identify tawre atubada vaccine kapa horagani masigi kanaba miyam punna lawminasi haina Dr. Rajona apel tokhi vaccine asi numit 10 muki mamangna phanglagani hainadi pauk pirakhi adubu thasigi aroiba sarukta vaccine lakani haina thajai vaccine laklaga kapkadaba mafam saniga nifuga taru identify tawre vaccine pibada rumor leiri vaccine hek lakpaga Manipur gi section khuding maktigi massive awareness ama sanction minagani masi afaba result fangani thajai COVID-19 gi vaccine asi kapning daba miyoida kapkadabani habigi force tawbudi leite adubu health workers singdi singsoi soiduna kaphaningi health workers singna anaba kya loinaba maramna neglect tawhaningde vaccine asi karama makal gi vaccine no habigi details adu health workers sing amadi miyamna khangananaba honagani vaccine kapa matamda red manadabagi thawang tholaklabadi madusu satuna yengsingini haina sumangna phungdokhi atopa paw manamu mamangi lengak singna nakhai singbiramdabadigi Nagaland Manipur gi lamkhai manungda sanglaktuna helipad sajilakpani Nagaland amadi Manipur gi ngamkhai gi sayenaba lairibasi athubada India lengakna nakhai singdokpiu haina Manipur Democratic Alliance MDA convener M Tombina phungdokre wafam asi ngasi MDA gi mihur kangbu amana Jukobili da mai saklibasigi phibam yengsinbagi khongsata phungdokhibani maana makhata na hai Manipur gi yumthang nariba state singa lainariba lamkhai gi matangna Survey of India na athuba matamda long term policy amagi makhada survey ama tahoni Nagaland gi mina thonba maming aduga Manipur gi ipa ipu singna thonba maming ani asida wohai khara khenabana maram oiduna national gi thakta leiba issue oiri mamang na palamba lengak singna sayi nariba asigi matangda yengsilamba matamda ningthina yengsilamdabana Manipur gi lamkhai manungda sanglaktuna Nagaland helipad yauna tongan ba development gi thabak kya paikhalamani masi mamang na palamba lengak na nakhai singbiramgadabani center da paliba BJP lengak na Jukobili gi mai kanba chopper thabirakhibabu MDA gi mekedi gi thagatba phungdoi magna makhata na hai Manipur gi CM Biren Jukobili gi mai muthat pangamle hairibasi achumbu wafamne ngasi mai muthat pangamlabasu sei khuding gi
ꯊꯦꯡꯊꯥꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯜꯍꯧꯕ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯃꯩ ꯊꯥꯕꯤꯒꯅꯨ ꯎꯃꯪ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯍꯨꯖꯟ ꯁꯥꯕꯥꯖꯥ ꯋꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ यूनिट की प्रेसिडेंट कविता आम आदमी पार्टी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट टी.एच. मनिहार एम.डी. फ्रंट की वाइस प्रेसिडेंट के खगेंद्रो शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की वुमेन विंग सेक्रेटरी मनोरमा बीजेपी की मेंबर आर.के. जिलासनासु सरुक याखी है पाव मखातारी लोइसलकपोइन मैम पाव खतंग शेयर तौजरमगे पैसेंजर गाड़ी का हेन्ना अतोंगमा लौरिबसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कुपना येंसिनबियो यूनियन पैसेंजर गाड़ी मियामदगी का हेन्ना गाड़ी अतोंगमा लौरिबसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट सोसाइटी नत्रगना एसोसिएशन कुपना येंसिनबगा लोइनना मसा मसागी पार्किंग दा थाहनबियो मसा मसागी रूट तगी हेंदौना सेलहनबिगनो हाइना नोंगलेकंग ट्रांसपोर्ट यूनियन की सिरोल अमना खंगलकली सिरोल असिना हाई यूनियन की मैकेदिगी गाड़ी अतोंगमल हेना लौनबा हाइकिबा लेते लैंगाकना लेपा अतोंगमल किलोमीटर अमदा पैसा मौद्रा हाइबदु थाव अमदि पोट की ममल हेनगलकपना मतमगा सनद्रे हाइदुना खरा मखै हेनगचरबसु किलोमीटर 5-10 की लमदा लुपा 10 नत्रगना 30 नत्रगना 90 लौनरई हाइरिबसी मखा ताना सांगथना नियम कायन सथदनबा अपील तौरकली इरमदम ट्रांसपोर्ट सोसाइटी एसोसिएशन की पार्किंग रूट परमिट लेंगांग पीदुना मसा मसा की गाड़ी थाफम सेनफम पांथुंगफम लै हैबसी ट्रैफिक पुलिस हेन खंगलिबनी अदुबो खंगसिनदब मानब मौन गाड़ी संगुंगना खमलिबसी एसओपी की वानथोक लेहंद्रे हैनसु पाउसन मखातारी तेंतकना अतेनबा पाउंग खतंग मैमना हपसरमगे नमित मंगानी की मनुंग बोसेम की हांगदुना लैरिबा सेक्रेटरी अमदी कंट्रोलर हापीगदबनी देसाम नौना स्कूल हांगदोनबा रिवाइज सिलेबस सेमगदबा अमदी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रोसेसिंग तौदुना अककनबा मतम अमा खंगनदुना माइरोइसिंगना सरांगनरिबा असि कोहनगदबा यामना सीरबा मतम असिदा बोसेम की यामना मरुएबा पोस्ट अनि हांगदुना लैरिबसिदा लैंगाकना तुमिन्ना लैसिलिबा थवोंग देसामना यानिंगदे मरमदुना नमित मंगानी फावबगी मनुंगदा हांगदुना लैरिबा पोस्ट अनि सेक्रेटरी अमदी कंट्रोलर पोस्ट अनि असि मेंशन बिगदबनी हाइना देसाम की सिरोल अमन अपील तौरगली हैन पाउसन मखातारी पाव अमनमु यूके की अनब स्ट्रेन नाबा मियोय पुन्ना मार्फुगनी थोय सुख्रे भारतना थंगना नुंगती की थेंगनबा अनब केसिंग असि यामना ताना रिपोर्ट तौरखी हौकिबा पुंग कनुंगा मरिदा लेबा असिदा मियोय 19 गा सुपनगी सामगा 39 खक्ता पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी अनब केसिंग लेपतना ताथरकपा असिना अपुनबा एक्टिव केसिंग हंथरकपा ngमनखी हाइनसु फोंदोकपिरे अदुगा मैम ngasiगी ओइनदी मतंग असाइदा लुसिनजरगे दु इसाजु खतंग नुवाइजदे अदुगा हेयंग यारिबा मखै ngana मैम गी दमकता वीडियो अनौ अनौबा ngami मखै मैम शेयर तौजरकी थैंक यू।